Mına kişilikti kim alsa da mına kül üçün tapşırabыз. Туғандар, ассаламу алейкум. Foreigner kelip kaldı туғандар. 4 vıdı 4 объемда gaz, benzin туғандар. 2006 рестайлик. Bu mordan turuşunu qarağızda bir Korkutam деп тұрады да. Қырғыз ұшатта документ жағынан сразу өткөрүп берет. Баасы 20 миң сурап атат. 20 миң дауыс содалашы жолдор бар. Только наличкаға тұрып атат. Туғандар, камера жүре мен арқамдан енді бистерек көрсөтөйүн. Машинанын мотор, коробка жооп берем дейт. Балондорун төртөө тең жаңы салып койдук. Туғандар, кузовтан көрүңүздөр. Келем бистерек көрсөтөйүн. Кыскасы, машинада айыбы жок туғандар. Айыбы жок. Задний вид камералар бар, ордунда. Спойлерлер ордунда. Мына прицепте дагы асыла бересиздер. Салонга келем. Bir жүргүзөлүчү, а? Бисмилла. Так, салонга келсек, электропакеттер бар экен, а? Коробкасы. Может, bir ваң-ваң деген үнү окшойт да мына. Аркага койот. Так, Android monitör var. Kamera berip turам мен. Bir sera salondan көрсөтөйүн. Люк бар тугандар мына. Салонга химчистика кереги жок. Эвопольтерге чейин салып койгон. Люктары иштейт тугандар. Өтө эле үйдө экен. Дареги Баткен шаарында болот тугандар. Кимге кызык болсо 0220 менен 15 15 11 номерине байланышып толук маалымат аласыздар. Үстүндө мына дугаларга чейин даяр.